i 10 ljudi. Danas ćemo pričati o jednoj temi koja je, odnosno o pomračenju sunca. To je trebalo da se desi danas, u Čačku nije bilo, a za ostale gledanje ne znam. A učinilo mi se da je bilo na vestima da se moglo vidjeti u Beogradu. Pa da vam objasnim nešto o pomračenju sunca i šta je to u stvari. Dakle, ovo što ja čitam je preko Wikipedije. Ako vas mrzi da čitate sa Wikipedije, samo ne slušajte i sve će biti jasnije oko pomračenja sunca. Dakle, pomračenje sunca je astronomska pojava koja se dešava kada sunce baca mesečevu senku na površini planete naše, što se može dogoditi samo kada je mesec u fazi magine, odnosno u položaju konjunkcije kada se nalazi između Zemlje i Sunca. Da bi došlo do pomračenja sunca, mesec se mora nalaziti u 16 stepeni u ravni svoje putanje ispred ili iza nekog od čvorova svoje putanje sa ekliptikom. A inače, ekliptika je putanja po kojoj Zemlja obavlja revoluciju, odnosno kada se obrće oko Sunca. U toku jedne godine može nastupiti minimalno 2, a maksimalno 5 pomračenja Sunca. Zavisno od trenutne udaljenosti Meseca, Sunca i Zemlje, kao i položaja posmatrača na Zemlji površini, može nastupiti jedna od 3 vrste pomračenja Sunca: potpuno, delimično ili prstenasto. Dakle, potpuno i delimično pomračenje Sunca. U slučaju potpunog pomračenja Sunca, mesečev disk će potpuno prekriti Sunce. Pomračenje Sunca se može opaziti s relativno uskog pojasa putanja totaliteta na zemljinoj površini, kojeg prolazi mesečeva senka. Posmatrači koji se nalaze u nešto širim pojasovima oko putanje totaliteta nalaze se u mesečevoj polusenki, te mogu vidjeti delimično pomračenje Sunca, dok se s ostatka zemljine površine pomračenje uopšte neće vidjeti. Sljedeće potpuno pomračenje Sunca bit će 2026. godine. U trenutku neposredno pre potpunog pomračenja, kada se poslednji izrazi Sunca probiju iza mesečevog diska, događa se pojava takozvana, samo što ovdje piše, događa se pojava dijamantnog prstena. Ista se pojava može uočiti i neposredno nakon potpunog pomračenja. I za kraj da vidimo prstenasto pomračenje Sunca. Posmatrajući Sunce i Mesec, posebno u vreme pomračenja Sunca, može se uočiti da su sličnih ugaonih dimenzija. Iako se na nebu čine jednakima, u stvarnosti je Sunce mnogo veće. Sunčev je prečnik 1.392.000 km, čak 400 puta veći od mesečevog, koji je samo 3.476 km. Ali Sunce je isto toliko puta u prosjeku dalje od Meseca, pa nam se zato čini jednakima. Ipak, ugaone dimenzije Meseca i Sunca nisu uvijek jednake, već se mijenjaju. Razlog tome su blago eliptično putanje kako Zemlje oko Sunca, tako i Meseca oko Zemlje. Kako se menjaju udaljenosti Meseca i Sunca od Zemlje, tako se menjaju njihove ugaone dimenzije. Prečnik Sunca kreće se od 31,5 stepeni, lučne minute. To je Zemlja u aferu do 320,6. Valjda to znači stepeni, ali da nekako. Kada je Zemlja u perihelu. Prečnik Meseca kreće se od 29,1 lučnih sekundi, kada je Mesec u apogeju. Nadalje u Zemlji do 33,9 lučnih sekundi kada je Mesec u perigeju. To znači kada je najbliže Zemlji. Kada je Mesec u apogeju, a Zemlja u perihelu, te u svim drugim trenucima kada je mesečev disk na nebu manje od sunčevog, može doći samo do prstenastog pomračenja Sunca, jer mesečev disk ne može u potpunosti pokriti Sunce. Dakle, to je bilo nešto osnovno o
pomračenju sunca i sada znate šta je to. Čisto da znate, ja sam sve ovo pročitao sa Wikipedije i nadam se da sam vam pomogao i u tome da znate šta je pomračenje sunca i u tome da ne morate sami da čitate. Nadam se da sam vam pomogao. Doviđenja.